Pada. Baš ovo. Svijet pada. Što si rekla? Ćemo se ženiti ovdje. Da. Beautiful, još snijeg pada, ali Dvorište ćemo ga napraviti. Predivno. Ne znaju Turčine. Predivno nešto. Što? Predivno. Malo veće. Dobro. To okrugli. Okrugli. Ali neravno sve. Sve je neravno. Beautiful. Još sakat snik, pa evo tu će bend. Tu je benda, ovo je za benda. Evo ti benda. Pogled, pa daj, Lonča, ovo je za nas rođena. Very nice. Ovo je Ha? vidiš što ide. Bura dere, zima. Predivno je. Tu se ne smije ulaziti da nećemo ući. Tamo na sredini. Let's go, vratit ćemo se. Ti čuje? Da. Ne se ženiš. A ja ti je to odlučio. Evo ga, Jusuf. Izganja mašta. Pravi Dalmatinac, Jusuf. Jusuf se zove, jel? Jusuf. A Josip. Kapuđana paša. Izganja mašta Ovdje smo bili 1664 po naređenju i izganja vrlo. Zamišljena kao monumentalna i moderna građevina koja je imala svu udobnost, uključujući i tursko kupatilo Han, vidiš? Mi smo bili u kupatilu. A gdje je Han treba biti? Predivno je. Ej, što je ovo tu? Nije to krov, više oni trebali terasu staviti neku. Krov. Evo vidite gorište. Ovo će biti neko teško strano, ono, gdje su se došli ženiti, kao užas, kad ono, Evo HSP iz turskog vremena još. Tako blizu sve imamo. šta sve imamo? Sve imamo tako blizu za gledati.
Kraljeva. Stara, 9. stoljeće. Da. Di? A meni baš paše što je ovako zima. A? Iman, evo. Drž. Predivno. Ajmo GoPro kisu okrenuti tamo na tamo. Ovako napravi sve, ali onda svi poljubimo. Poljubimo. Ko je tu sve bija, zamisli samo koliko ljudi je prošlo. Templara, Kraljeva. Ja mi za ovo liti zmija ima čudo ovdje. A? Šta smo? Jesu. Šteta je što je već mrak pada. Pa će slabo vidjeti sve. A? O, drugi dan kad bude... Drugi dan ranije doći. Što? Ne, predivno. Divota je pusta. Stare kosti. Ideš, Đurđa. Vrana adventura. Da. Ajmo vidjeti. Kako je bilo prije 9. 10. stoljeću.
klizao. Dobro, imam čizme dobre. Imam dobre čizme. Dio su za... Sklitske su kaj cimenat. Kiša. Stavio sam na ovu lošu rezoluciju. Da nam više mora stati. Da svi koji spektakl sam napravila. Zima, zima. Stigla nam je zima. Sad ne snima, ali? Snima. Aha, da pali mi da vidim. Debata večera. GoPro zoom! Isključio sam materijal. Nemoj. Ha? Zašto? Ovo je šteta. Evo, kako sam ja za sve snimanje. Isuse. Nešto protiv GoPro. Mislim stvarno. Dere, uše, čudo. Ne smije ići, gdje je zabranjeno. Dođi! Pazi da ti ne upadne stopalo ove rupe. Ne, ne. Ljudi moji što puše tu. Ovo se ne more dočarati na kameri. Kako vitar dera. Kako je friško. A? Ledeno. Svježenje. Ovo je predivno. Raj. Kornati. I Vransko jezero.
šuška tu. Tičurina neka. Opa! Ruke su mi zaledile bez rukavica. Op, op, op. Oj, mene. Tu bi ja mogao 3 dana ovako gledati. Predivno je. Predivno. Ću malo pričiniti ovo. Da, sad ćemo doli. Što kažeš? Evo tu doli ćemo stati. Izvariti pršuta, sira. Tu doli ćemo pršuta izvariti. Gladuš. Predivno. Surova Dalmacija. Ne, onako prirodno, to je trafe uvatite onako skoro. Vidim sam to prvo. Viš ovako. Ajde, tu ima govana. Biće od neke beštije. Evo, hoćemo tu. Ajmo sisti da puškeljačamo jednu. A ne ti ćemo tu sisti, kako? Aha, na rupi. Inače, ja ne puškeljano, na puškelja. Što? Da. Samo je zatvoreno sad. Je zatvoreno. Viš unutra, to je uska jama. Bogu hvala na letima, na spomenu. Neka padne. Ne znam kad se ovo otvara.
svjetski rat, a? Beautiful, beautiful. Znači na odmor Janja i tu ga okreniti. Tu je staza vjerojatno doli do Vranskog jezera. Treba 2 kune, ali? Treba. Ne. Mogu te gledat one kuće, Marko. Mora biti predivan zalaz da biti sunce. Evo, porter se vidi. Jedva. Ne, da. Drž zapravo, da vidi. Ima za štelati ako nisi znala. A ja? Nisam. Ti možeš zvuk izrezat.